Sifuna uqala from sephetha lapha esiphetha khona mhlobo wami 100.3 Spotlight khona ku Skies Metro FM. Iband isingenile emabhilidini. Siyalemukela sihlolo abangani. Yebo. Bathi Hayi bathula abantu. Bathula ikatare likhala so. Hayi alingazethula siqale ngapho kuwe mfowethu. Hayi abantu balalele bebelilindile balalele kwabalizethule. Nasi khakha band sihlolo abangani ku Skies Metro FM. Asibangene mzala. Hayi siyalibingelela lonke nje ngezindawo ezijiyeneyo sithi salibonani sikhona laba namhlanje eSkayizi sithi hayi ingoma yakhala ubuzanga bayadlisa bakithi. Ubuzanga bayakapulisa igama lami lokuzalwa nguLibion isibongo sakoNcube indoda esuka phansi khona lapha nje eGwamba lapha eDlawa enkayi enkayi ngapho ke mfowethu salibonani lonke ngezindawo umfoka bhanda ezekhakha kuthiwa kusheke kuvale ekhanda kadubuka lokho usheke kuvale ekhanda kadubuka lokho sesiqalisa lonyaka sesifuna lokuthi sivule ibhutsha masinyani fast choppers awukhuluma umfoka bhanda zona iziyane ezichaya rhythm khona phana kukhakha lokucula ngisebenza lo mfowethu uGabazi ibizo ngosikhona isibongo isakho bhanda insizwe ephuma phansi ensusa ehlanganani khona hayizo ke asiqalisele kuwe khona ukuthi okay iqembu lelaqalisa kanjani ikhakha band yabuya kanjani ukuthi zizibambane and kuyini okwayenza ukuthi liforme igroup le wali inspire wali motivate ukuthi hayi asithi khakha band into engayitsho ngekhakha isukela khatshana kakhulu ikhakha isukela khatshana sibili kakhulu ukuzihlangana ibenje so ngithi ensuza umfowethu sayachayisana kithi ensuza lapho esahlanganela khona lami kulomunye umculi okuthiwa nguAD I think abaningi bayamazi nguye wathi ndoda kade wachaya kangaka kulabanye abafowenu ngala banjani abachayayo lawo akuyebona uhlangane labo like lihlanganise kudala sibili ngo20 I think 2016 sahlangana komnye umdala laphana kwakuthiwa uMamba uMamba sahlangana senza into zethu kwaphuma kwaze ukuthi 2019 yikho lapha okwaqala khona ukuphuma ikhakha siphumela phandle okay right singakhayela ngapha mhlo libiza umculo lithi inkinga music kanje yini umculo wethu kulonkinga kule khakha kulenkinga uyekhakha kulonkinga kule khakha so kwenza ukuthi kwenzakale khona lokho yini le ukuthi kubambanisa ukuthi hayi band le inkinga khakha awusixoxele into eyisenzakala ukuthi kulomfowethu unkinga sike sacula ezingoma sisonke sihlanganela kwazi ukuthi ke la elelakhe ivele iqembu lekhakha iyodwa ngapha yelinye iqembu futhi so indaba yangikhona ke silokuhlangana vele kahle kwesinye isikhathi siyenza ingoma sichaye ingene ebantwini kodwa unkinga uyedwa ikhakha iyodwa amaqembu lawa ayi2 kahle okay right so uma ungaxoxela because mina ngiyenganye mina belathanda kunyeya abantu bezikangeni so khona kana ukuthi lami ngake ngilibone esitaladeni khonapho nje kobulawayo kwapha performa kwaphana estratini kwapha konje kobulawayo so ama early days ona lawo lisaqalisa kwashipa njani istyle senu le energy lelilayo nale ukuthi sichaya isitaladini asicithisi hayi okay ukuhlangana kwethu ke sahlanganiswa ikuthi njengoba manxa usiza ukuthi isiphiwo sikhona unkinga sadibana eChabalala kahle enthola nje lami ngihlalele endaweni zami ngisichayela isiginci sami sebhesi yikho ke ugijima kwakhe efika kimi ethi ndoda lamphela ndakho kuncane bana sike sidibane sike sithi mbijana yikho ke kusondelelana kwethu ke sasondelelana sabe siyayenza ialbum elithi ama WhatsApp yikho ukhala kwa ingoma leyana ke yasimfaka ebantwini yangena ingoma yakhala ingoma uthe sokunjalo ke wasesuke siyeGoli kwasokusithi esukile esiyegoli sasala thina lo mfowethu la
uNkosikono ubhanda yeah yikho ke ukusala kwethu laphana masisele laphana njengoba vele sasiliqembu lathi sisukela nje emakhaya le sayihlalela phansi ukuthi hayi ndoda lapha ndodani asibopha amabhrugwe asibuyele laphana mina sembonile koneshi lapho kuyenziwa khona into zonke uthola ukuthi abalaleli abaningi labalandeli nje abaningi bazithanda ingoma zenu lama album enu so asikhulume asingene studio kancane ukuthi sikhulume ukuthi approach ukuthi ingoma zenu lizibhala njani le recording process elikhona ngale kuboneshi ukuthi libhala njani okay ngiqala ngeKatari bese kuyingoma mina ubuya le ngoma face bese kuchaya eKatari into eyenzakalayo ukuthi siyaqala ngengoma sibhale sifake ephepheni lasenqondweni zethu iKatari liyabe selivele selinjani selikhona then siyanga khona ngale embizeni sifike sipulalane lamakatari umaqala sipulalane lamakatari nxa sesipulalane lamakatari right siyabe sivele sikwazi ukuthi le ngethi sesiyasiphosela khona ngale eyinye sigqoka khona ngale leyinye sigqoka khona ngale lapho megqoke khona ngapho babubhanda so o driver yo like umbeni olobayo ngubani xa uthi asesicreate ingoma lapha eqembini ongiyothi hayi nambile into nje umeni yahlanganela ukuthi hayi le ngoma ethi bathe isanka yabona selihlangana lithi hayi uzanka abangikhona kunjani uyadlisa so ukubhaleni lapha nokuhamba nginanzelela kahle thina ekubhaleni ingoma laphana siyathatha imicabango yethu sithi hayi kathesi sicela ukuthi omnye bhale yakhe then sizabale sizibhala sihlangana sesikhetha ke ngoba imicabango anti ayifani sabe senze ukuthi singathola emnandi nasemnandi sesikhetha kuliya sesithatha kuliya sesiyaphosela kanjalo nje kalula nje madoda kalula kanjalo hlola bangakhafu nje kanti ingoma lethu umvusa nkunzi ixoxa ngani le ngoma ngicabanga ukuthi engayilandisa ubhanda lafana kahle okwenza ubhanda lophili kuyamenza ngoba yikho siyabe sesibulala ukiti sivula ibhutsha lapha siyabe sesibulala ukiti sivula ibhutsha so seyithatha sibeke lapha sibe sesisuka sinanzelele ezinye izinto ichukele lingaphansi kwamahewu ngale sibe sesibona hayi man ezinye izinto ngaba kunje so hayi ngiyayithola okunye kuthi kunjalo sihlola abangani 22 minutes to the hour of 2 khona lokuthe kho silalele esabantu siyaphendula just take we kefunyana nje kancane ngengoma evela ku Inkinga and Khakha band ingoma ethi sidlale ingoma ulalele esabantu Skies Metro FM sekhona le madoda ngiyalibonga bafowethu ngothando lwenu elilwenzela mina lo Nkinga ngithi Khakha phela la uNkinga umfowethu madoda ayaphela amatenesi bafana mali ngananzeleli lina aya kutshela ngithi umama siwini 2020 yeso banda ungaphi impisinyana makunje so awuzima madoda sidibeni siphetho NJ khona lapha madoda eRock Up Studio uneshi madoda kuthiwa mjojo ngilalele khona lapha 2020 kuthiwa ngisemzansi ngapha kuyafiwa Khakha band siyabonga kuthiwa nyamazi uNkinga ukhona yini lapho kuthiwa khona ngale sontala ya ekhezi ngilalele khona ilalele weyizikatala ukuthi ithini wena yazizwela mawuyithanda iKhakha band khona phana behamba noNkinga
Uyangena nje ku WhatsApp khona phana 0774460100 Siyekhakha baphethe lapha e-studio la. indawo Asikaqedi. nje okutshengisela ukuthi hayi siyabagcwalisela madoda. Mama likhona yini ngapha emdulini? Asazi. Inyathele bafana. Khona ngapha erenkini. Asazi. Akuthi hayi bayashaya shem. Samafenge khona ngapho lihambe Sibonge lapho mlaleli. ota madoda. Zababuza ukuthi vele ingoma zangona zitholakala kanjani ngapi. Dala unkinga Mhlawumbe kumele banjiyele i-CD ayanhlayekile. Bomama likhona yini ngapha emdulwini? uthi azibondi. Alokhabazi mfona siyabonga laphona. Right madoda sesiphendukile njalo. Hayi lapha ziyabonda. Ziyabonda madoda. Hayi liyakhala ikhathari liyavuma. Azibondi. So awunjele mfowethu asiphenduke kwebhanda lophiri kuyamenza. Ubhanda lapha. Kwenzela Kwenzela ukuthi kumenze lo phiri kusasa. Kumenze lo phiri kusasa. So iziphi ingoma kumbe nama album ozwa engathi yiyo a presenter ukuthi la abambile ikhakaka band and lesizathu sangoni. Ngingayibeka ebuzangeni. Ebuzangeni ngihle ngibeke khapha ebuzangeni straight ukuthi ubuzanga bayabe sebudlisa lapha. Ubuzanga nampiyana buyasidlisa nampiyana ubuzanga napha abantu bakapula abanye sebemumuza izitambo la. Khona phana singayithatha khona phana iyo engibona ngani ile power ingani le power ngapha eKhakhakheni sibili. I-album engayitsho kuyona leyo kuphela eKhakhakheni. Budlisa ubuzanga. Ubuzanga buyadlisa. Ngakho mfowethu wena ubonani izimi njani kulapha engathi ayibambile ukuthi lapha sibili hayi kumbe lihamba nyawo lunye. Hayi into engayitsho ukuthi vele hayi siphezukwayo sonke naleyo itsho ingoma uthi phezulu kobuzanga rancha. Alright, ukuhlangana lama artists adu collaborate lama artists kuyakwanisa ukuthi kulethe ayikonto ukuthi kuyakwanisa vele kuletha iEnergy emsebenzini wenu. So selike la yenza yini ama collaboration lama artists within the nkinga khona phana Khakaka band selike la collaborate lama artists. Ama artists amanye silokuba lawo sibili abanjengabo Godolude labo ngaba balisa banenge kakhulu Osilo banenge kakhulu abanenge sibili. Alright Banda ukuthi nxa sesikhangelisisa kahle nxa sesikhuluma ngendaba zokuperforma estradeni manje istrade ekuperforma estradeni nje khona nje kubhodabhode ula ikatari likhala labantu kuyenza vele abantu bebuthana abantu vele bayathanda izinto nje bathanda bayathanda izinto vele khona pha khona kuyana so ungangitshela nje ngama moments nje lapha ukuthi abantu ukuthi bebe lani khona phana abantu abalithandayo liperforma khona bo live in Bulawayo ezi stradeni kuyini ungawukhumbula nje ukuthi hey ngiyakhumbula siperform endaweni nje but estradeni lapho ukhala sibile abantu beyijabulela. Okay ngiyake nginanzelele lapha must perform estradeni lapha abantu uyathola bejabula kakhulu ukuthi omunye sibile yaze beke imchaqane yakhe ayithwele ayibeke phansi umthole seseqe senze nje yikho khona kuyana ukuthi nxa usenza siyana yibo ubuzanga abanye bayo sithi lawa ngamazanga vele yiwa amazanga akhona amazanga akhona yena lawa hayi sofetha amazanga lapha emsakazweni eSky's Metro FM kuthi awe bangikhaya siyalijabulela Khakaka Express unkosi inyamazi ngeke ngaba naye ensuza big shout out to you mdala madoda hayi umlaleli ukhona phana uselobhengula West hayi Bengithi morning side I think umanqoba ngitsho njalo hawu siyabonga kakhulu bafowethu siyabonga sibili kodwa ubuzanga buyadlisa kuthiwa lamanga ayenza ube li celebrity njengombobo emagwegwe north enkosi yami samelisa eMakopo bithi hayi okunye ukuchiye kunjalo but siloko sikhona phana uthi mhlobo wami bese ke sakhuluma
emuva lapha ukuthi ingoma zibhalwa njani but likuthatha ngapi ngama experience watholayo empilweni kubeni stories ezakhona lapha enkomponi lilalela izindaba utholi indaba kwabantu beni kulokunye into eyinanzelela ukuthi okunye kuyabe kuvele kusegazini so vele mawuvele ubona okunye yakuthola sibile ebantwini but into enyake inanzele kakhulu kuyabuya kuyinto lokho kuyabuya kugqoka ukuthi maye kathesi mana nyenze so yabona uchuze into yangona vele ihambelana lento yena leyo uthi mawuthi usiyayifaka ebantwini uze ziyaphakama hawu nkosi yami ngapha uthi abachaya ngicela ubatshele bengu-WhatsApp ubaphi number isegoli le injiva uthi ngilalele khona phana ukuthi hayi ngilalele ngithi hayi madoda so ngibuze njalo lapho ukuthi ama-fans abalaleli ama-fans phela phandle lapho uyathola bahlala befuna ukwazi ukuthi kuyini okulandelayo anti alila anything ngipho ukuthi singani siyahleba nje kancane kulama new album ama projects iKhakha band esebenza ngayo kade ebuyayo umbeni vele sokurecordiwe khona sizabona ngonyaka wesa into engayicho futhi ukuthi ke sikhangelela ukuthi nje kuyena le inyanga uOctober ezabuya sikhangelela ukuthi silungiselele ialbum elinye lizabuya then sikhangelela ukuthi sivile sifuna ubopha siqine lathi nje abantu laba sifuna ukuthi sibophe siqine ukwenze phela abantu benjani buhlale budlisa ubuzanga phezulu uzanga futhi sifake futhi phezulu futhi okwatsho omunye umuntu yathi okunjalo yabona phela abalaleli abafuna ukuthi bebekwazi ukuthi about iKhakha band namhlanje limbona lingayidescribe kanjani iband yenu le message elingafuna ukuthi litshele abantu nje ukuthi hayi iband yethu vele simiso sizijayela ubuzanga bethu lalala but elingafuna ukushare labalaleli into esingayitsho thina njengeKhakha njengoba singamazanga so iband yethu yena le kuthiwa iKhakha eliyaziyo siyabonga njalo yena le iKhakha yankhona yamazanga nanaka amazanga akhona adla ubuzanga so into engayichiyela abalandeli ukuthi hayi siyabonga isupport ngendlela abasupporta ngayo abalandeli la ngendlela abasithanda ngayo besithande njalo daily lathi sizahlala senza ubuzanga bonobo daily ababuthanda ukuthi sibuyeze hayi madoda ngapha umlaleli uthela iWhatsApp uthi hayi njiva akusela mali ngapha then uKhero uthi ngilalele ngise UK uthi hayi ziyabuya and then umhlobo wami lapha ngima ungasitshela ukuthi ebulenjini litholakala njani ama social media platform ukuthi ngabantu umuntu efuna ukuthi hayi enqezi khona ku YouTube enqezi khona ku Instagram enqezi imusic itholakala njani kahle ku YouTube sezitholakala la ku Spotify sezikhona ingoma zethu so sizathanda ukuthi sizobe lokho sizifaka khona phana phakathi zonke nje lokho sizidopha siziphostela abathola zena lezi ezikhona asibe sidla khona kuyana ukukhona then sizabe lokho siphostela khona phana ku YouTube uyazithola ungathi Khakha band uyazithola ngendlela eright khona phana nje embizeni sezitholakala abantu bakithi noma ongapi right umlaleli lapha banda uyakhuluma khona phana ukuthi ucela use UK ngikero lo munye umlaleli layo uyatsho lapho uthi hayi besicela ukuthi nxa ukuthi lithintakala ku WhatsApp litholakala njani okay lalela Khero nanzi number inumber sizofaka ezithi 0714 692493 yizi number ze WhatsApp lezi nyazi uthi ungayiphinda njalo 0714692493 hawo akhona kuyajabulisa hlo wami amagama okuvalelisa abalaleli okay into engayitsho ukuthi sizacela ukuthi okokuqala ingoma zethu lizithole kakhulu khona ngale ku YouTube la ku Econet sezitholakala futhi uyazithola khona ngale sesizifakile embizeni yangikhona nje kahle hayi uyazithola into engayitsho mina ngokuvalelisa kwami ngakuthi sicela abantu bakithi lisisupport singabantu abenu
abakhona lapha ekhaya siyacela usekelo lwenu lembono yenu siyayidinga futhi phakathi kwenu lonke nje kakhulu njengoba sichaya ingoma so okwakhathe sisikhangelela ukuthi sefaka elinye album elitsha so imbono yabadala siyayifuna ukuthi ibe khona lapha eqenjini lethu kahle nje ngiyabonga lapha ngomusa weChurch uyabuza futhi umlaleli ngomusa weChurch ukuthi ku-eConnect njani asosimkhadini ukuthi njani ku-eConnect yilokhu ukuthi play uyakuthola khona ba Banda lophiri kuyamenza ubanda lophiri sokumenzile sokumenzile ubanda lophiri hayi ngiyabonga abalaleli labalandeli bonke ngiyabonga ngokunjalo ngithi mina qhubekani lisupporta linjalo njalo siyazehlisa thina singamaza ngale respect siya respecta abalandeli kunye labalungu bethu si respecta bonke nje imbono siyayidinga laphana lalaphana siyamukela ngiyabonga mina okay hayi amen ngomusa weChurch ngomusa weChurch abalisela bangani sibonge ukuthi lisethekele namhlanje elisesiwazi sile ID ukuthi hayi iKakaka band kinga and Kakaka band uthi kumi njani ngoba kanti iband la bangake ebandini yethu la ebandini yethu singu 8 yeah so lakho liyakwenza ukuthi ngalise stage uthi yabona lo cha ikatare lo nguyizibani ba yeah lo cha ama drums nguyizibani ba achawu ugabazi bakuthi kutu akabe kufiwa akabe kutikinicho thank you so much labangani siyabonga ukuthi lisethekele namhlanje Skies Metro FM ku 100.3 Spotlight silethemba ukuthi lapha liyakhona alikhali katari obuzanga abuqhubeke ubuzanga obule respect yeah sibonge silo labangani libe losuku oluhle but mbaya ngizayichaya ubuzanga bulelo kuze but sovala ngani ngengoma ethi bayajabula mina ngithi silo labangani owamanje simala